timsalimun na wakati mwingi karijanje ambaye vanu rarongo ambaye shao kwa leo titamani inji rongo ambaye hadara jendene ile kafadziro la rirema hasonti pia rakafikiri okaya aripiratewa ze konti za hatu ika muhimu rejembe vanu ritaruhembavi ili wande hawazingarwa neze krizi havo embawa ya Facebook yatu yanda hayarishangaza ika muhimu nirenge wakati unu rihadisi mbavi sha ima hadisi njoka uyamba vanu ngamjo profite nitaraja mbavi mruya tinelewe naye nitaraja mbavi yahusu izo nazibira mbavi naziona yahe hadisi yahemna igoma wala answiri uzinwa harimwa ikomori hatu dijevanu ritaraja mbavi kinansi rione daraja ika utaraja muiho ujushinda weleye wanadamu waungwana wakaribu ne amani wajohanza ikomori zibadili hamadasi arilo na uoni uzima aritaraja mbavi rihadisi mbavi kwezi hata kwezi. Assalamu alaikum hamarasa komori iremwa ni msuba mziro baada ikomori iremwa ni msuba mziro wenji waehai makaulu yao wafuweze mpanga zofulwa harmadaraja yukaya ekomori ila Msudani harmadaraja ndini harmale kumbi nezenrabo nuchwayo wanansi wabaliwa hezenrabo nuchwai hata wari wasulisha yambwa ye wasuli ngama juu yopera eni atupera ya tamani sihonga mani valanda voyatawa yende yajishio siwa komori winji wa hatu ritambalia harmae dunia baada ritambalia harmae dunia makaburi ya hatu kati munu rilio rifanya o maesha makaburi ya hatu kati munu rilio na tamaya shasonti pia heni ya fariki ngubaliwa habaliwa ye janaza ila habaliwa le kiesi lila rende ridziwa harmaenti ilona enkutu ila inunka wenkutu ketu nunka odina marashimema na anfu shange nunkao hidza inunku shani inunku ufisidifu na roho ya peu sha hunu rahima mwenjeni rilalau mwenjeni rijushiao mwenjeni keja wasuli daraja ukaya reparwa jumbe na rilaleho mwenjeni hunu baheni mru ya hafa ngujo hukumlo heza amaliza haya shangeri nkao huba iripuse harma daraja ardiri baliwa hende harma ila arende rizishio ebenge baada ya wasuli ngama juu ipere wanansi wabaliwa nezenrabo zinu hata iwasuli daraja uskwa juzi esemeni ravira yavira omwezi wavira emezi ravira ralani huja wangwa waparo wangu wende harma masakala yao garirejeze mbavi zaka hamba inutside shawiri unundo uwade wendo wazidi wangabize komori harmazi habari zenu wabuha wangu warembele koti wasaruhambio wawasuli daraja wamba ngwenda ubayo de shawiri ijo haune komori ahlan wa sahlan wa marhaban shabada yavo rioneza jiri kwa jalewa e forso he mwananti wakate mwananti ya juhane forso
raumbisa eforso ila rauniensi shaheni mrunge na ze kalkuli za hae ola habilio ka hajuhange mfaume wasahaba yende ulo mfaume wasawa habili wariwasulisha hari madaraja ya ukaya heni mwanadamu nge partage ebavanu eatenendovi evanu warambonda bonda wavi evanu waramba ukweli da wavi riwasuli daraja yukaya mahakama wajukaya wasahilisha bwana Asumani yende yake yabo yake perezida wa uchwai yardi yake kandida waziono wadaza silence radio wondovi yamsindi haenda yabo iyo kabine ya l'hôpital inde asindi ha bwana Asumani yende yake kandida yardi yake perezida iyo kliniki yaonde ala mahakama yala wayonde yafanya zanozila reka wabili warambilo ukaya isafare ya leonge jo kunda isafare ya leonge jo kunda shaka shende hakika kena ujwa ikiri riwasulidara joka bwana Asumani yardi amie rdiri mbe nafasi ala kulli hal kira ukiyama shabada yao rdirija ritilole pudro matoni na ila daraja ya wanadamu waelewao kaselondao zilamvuza hao ngizo ya la mahakama ya kuwasilisha Asumani vala yafanye senario ila edehula ngarijo aminizo ya mahakama wajo kahamba bal hata tasi renge plenti rende riwanika plenti ila kejaza marunda wakati ubiri ariona wanruma njao wesensibilize kwezi hata kwezi makandida mwakahenda mwasindi Asumani mumbeheba mwanansi handa sensibilize hai makati haize kampani mkawaona monziane kwezi hata kwezi makandida mwanansi hawahi sensibilize hamono kawadubu monziani waulo awafu wanansi warenge umjwaezi en otage pendant 3 jours nsuli da sensibilisation tsena yoka leo baada zavira harde mwanansi harde atilo harma gori so kajuma ende si watatu vanu hata yauni hazime mwanansi le ureje idingoni shatsindawe ukajana abi ukawena mamadu mkaya wazima harma daraja ukaujusa beramu bendera ya opposition omwisoni zenzazireme ulashe mwanansi ya kulona nzaya humransi haji wasulisha daraja yukaya soi wewe wende ngawongo ndo saleri ya uchwa ya uizi riba rubua mwanansi le ulo yabora nguba la hata vanu makelele ngati ngo umre matabu za mwenje tabu za mzaya ono no usiwa hata ya zingarwa ne manywa hurwa ifo ya rohende Dar es Salaam ekonomia he mwanansi ngendao Dar es Salaam na Bushini na Egypt kwezi hata kwezi sirengesho bashinu itekeleze hamusnadi elera naona wajuha mwana mkomori yajiwasilisha daraja yokaya ya waswili ya sehonziani makati ya sahonziani mziono hukaye makati ya sahonziani maiti ya hemwanansi halala dongo wana wakomori wa ulwa wafu makati ya sahonziani mwonondo wendi umjwa yezi urengwa anotaji mpolezo yabo ni makandida mwabaka mjaru mwandu wala ngamonzo mwanansi ya sensibilize hena mnaje kati ndeheli mwaone sensibilisation ila mwayona mwanansi wajua wakafanya kampani harima daena nyi harima daraja mwaona wakati yokaya hata wakaholwa zitupa za gazi wakati wa kampani bwana Asumani akaurenge mabavu nyinyi mwabanga mtsonzani mkahampeshewa harima daraja mwere mwala gazi la crimogene mwanansi hasindia harengeze deste zahe ame hamba undo wakati ukaya ibidi lewe mwanansi ya johowe hasana ya johowe
hasana ya jowe mwanansi hokanga mwanao ezajiri mwana wa mkanda mainda tola hafarikiana na dunia mnguna msamihi hafu shahidi garanzori juwe yani mahakama dabi tena vanu ngamrenga wanansi ala kuli hali mfanyama van ndizo zinu ndeze juwe za wana hatu zinu. Amen. Viens s'il te plaît. Amen. Amen. Ngamfikirio kabanu imara ya Komori. Samahani. Inunde heli imadhamana wa Komori warenga imaraya wa Komori o watabu sawa ngona nitendo na tijizindini ngo hamabala ngwarao kirimisi ala kulli hal kejajo wakati yokaya kweza hata kweza rijeri daze heni wakati rashele wartingo wona ipindi de teatre ne makati warengo wakati hata leota ila kuru wenda washitaki wawadunga mbio ila kuru watowo wizi waamia wanika bwana Usmani hata makiesi atuwaziwa leo ngwariwa inike responsabilite ukangardo jerishitaki ala kulli hal na mwambe obanwanzo mbeho wanansi si uhenjume ngarju soma suala ibanu inu dunia dai hivi wanansi wa yeshio maranya wa yeshio ne dunia ni mwambe makandida myeshio inu dunia dai ngam aminio mahakama dayabyo kaya leo yonde mahakama henu wakati mjoka huja mnofanyo wanansi ze teatre ne zipindi ono ibanu ngam aminio mahakama daya ukaya ekande mahakama ya Komori ya wakati mahakama yaonga ona kama ya wakati mahakama yaonga ona kama ukaya zipindi za vira msona mwanadamu ulo na shaitani ntingo msona mwanadamu fikiri msona mwanadamu ulo na upezo wa mato msona mwanadamu ulo na ungwana ya joka paroka esho bahalo nishonga mundonate ushahidi hari mando shahidi riuti ya harma ya dunia nande makate maraia salam Hamidu Muhammad maraia watukufu walo maiti hasibabu nde patri wakati waishi ya ukaya wala mradi hafanya ziladi ngofanya waduba monziani wa paralizo mjwaezi wa unroni waulwa wa hafa harma daraja kanga ridzihi simana ya pariso abalini simana ya pariso ya ulo harma mtero merci mon frère simana ono ya parisiwa yokaya haka ulembele ya kufuli shamana ya juha ya samonziani harma daraja yokaya ya habili ya liberte ya habili ze vuaza hemananti ziwaziwa hare marisasi hautambaziwa haulwa hafu ngamanzao sensibilisation ya namnaje ikati na hiyo izabaki vala ndukaya wala makandida heni mndu ya juse wa hahe ya wasuli daraja ukaya wa nyi olambe nyi mwaba ukaya mwaka uridunga monziani nyida wala wamru ukaya mka uamine mabadiliho leo wakati uja sharangu mwenye baraka vuruhula hambati hundu Dr. Salim wa vuruhula hamba hundu wanjia harima umbiha nyongula le saladilla libihwa ngere ngarapuve ukaya nyina nrabu kamtina danzila he Komori heni mru wanzu ya saruhe yake mfaume mwanansi halendelea yanzi atoe maadui yanu ikashwabaha wanansi wadube monziani harima daraja ukaya wamwa kompanyeni mfanye siasa watumaini ukaya huenda zanozi nungazubadili wakahambeshwa bahanda shila wakahentimidewa washangaziwa
warisiziwa zililo wabudu wakauroha matozi ya damu heli wakuonoka ya tujuru wasamiziwa no mkaukroye mkauamini yoka wakati daunu salamu maswera zaituni mkauamini yoka wakati daunu undu wakati yoka zibadili namna je mimi ngamjuswa masuala namna je lefuko lilalabira wanadamu warendaje ratu jwara ameni yoka yabano emru ya hunda mru fulani na ridunge emru yaba bwana sumaniri mbambaze ngera jojwara waswili hula rakanza rende shaheni mru ya habili yokange mfaume leori waswili vangu mono resistance ya jiri wananti wajua somonziani mashababi mapatrioti wajuha watina ukawalindi wasisi wa monziani waelewa ukazila ndeze vuwaza haondeza wamilwa isabakindazi danyi mwakotoaze malizanu danyi sibabu mwakotongo wananyasonde waralo hitwa haitendo amadashila bini heni mrajuse wala wakamdungani harume mabavu wambeni akauridunga sababu de komori undu wakati ukana raune komori na ridube rivambaze maadui wanu wandi hawahibu wachawa ko yakulala hao wandi hawahibu wachawa ko yaka unjia haruma idara komori paralize mwaba nafasi leo taunungwara ndao no zungulia no bazi idara za daula za hatu leo tanyardingaro no ipindi tashinu sha teatre ne makati yokaya hari ngari jaorishtaki Idrisa Hoseni hahe ngari jori mshitaki ala kulli hali kwezi hata kwezi edu nange mwangalia oni ngari mwangalia oni simara nyariko zao kwezi hata kwezi nyontinga manza umke wafaume singaranza orienshinro kwezi hata kwezi tsaba mwili ya hatu rire mauni baridi na jua rijohanza ishajo huja umasiwani shifaiye ntibabo ngasinro kwezi hata kwezi ze plasi mzendele ombio mwende mwakenti zilanga mwamredele osimaraiya ritsona rongori dzitao kati ndotoka ya kwa rumando mwananti hauji wasulisha daraja ukaya hende hakapembwa nkaba harwarilo tsitsilwa hadzi wakafubitsi harma daraja unkando wakati ukarawe dhamana rawe mwananti umbise ritembihanyo ili rihunre nusra mahakama ya dovi ya joka uja ya badili ze tabunziro mahakama joka ya ngawe upande uzima ununda ule wakati risingo huranti ritsingo husekuwa ritsingo hutendeza ritsotendezo wakati hata raba karja kubali bwana asumaniere maihenda besho ngulo no saharma uzwa dingo shosa mwangu jisikange na victoire hukaya hatwalio wandu ya wanonao hatwalia hele wakati wanadamu walona fadiki ti wanadamu walona unrume wandu ikao ngware mao no angalia ngwanzo rivuke kena ujwa rivuke harmadarajo kale toifa lifariki yabongo kona moja no abole toifa lifariki na rifariki sinale toifa awuri lirundu mwele toifa lihebo juu railinga bo reserve ukaya msudi sabane di samjore marisa samjore mwantilo ni fungwa isambi hedi mbe ngemfungeni arshimeditsola haka ulaya haka uremane bardi ya ulaya haka uremane joto la ulaya hajuha ukaye mrohazi hajuha ilmu ya hae habanga mjuho babalanga buwana wakahulina wakana tama ya hangu nedena wasomese ngamreje harmwensi hangu ngepirizo lorandezire raia wamhono hazi raia wamhono hazi kamfanya mhono hazi wae ledanzili mreme ledanzila he komori ngejumo shemeza hele daraja hamba inuti hake ukana mozaje
belungu ambu makaulu mayu ambari faize testa mazahatu mwana mshawajua bala ambuka emizinga yinutse ulilia nyunye ngarizi onao ke mizinga yoyu wa komanda feswali ngarizi juao na ngarizi shuhude uke mizinga yoyu wa ndovi emizinga yoyu wa ndovi bapale ngarizi onao kai dubu medina bala uteresa riono Ahmad Agazo na elarifu nge abo shedoro shana na bakina muhatahale ritsodo na ili reshele ikanga bwadiwa za Ahmad Agazo ono shanga amini elarifu karna humdiwaza raili nge na moyo unjo kanele beshele ya bulazi la haturu beshele ya kabala wala haka haralo hitwa hajuru hilo ina Ahmad Agazo nge maiti elarifu tsola wi riziono hoka aimani riono eza mhunda riono muslimu riono aina mashababi wajuru hilo waralo hitwa nemizinga hila hakika yote ulila nyunyi za nyunyizo zo ulilo California na wala Chuck Norris na wala wadoenda ala shasi wenda uwaze nyunyi hanta vuho shaye masoro dangozi words wabungufu wakavolovolo wakahungwaze nkundwe wakaunjawe baze mbuzi za hatu harimai majera hatu waninkwezi nuzila ngwahisio kabala badala ukaya wadwenda wezirengaze mbuzi wezivamba wezitia haruma magari hodingoni awabahana profite banu baba no bangarendo ala shasa haruma population ya common izo ndezari hunda vahoye dhamana wambao ngwano nezetabu nziro zinu tsobaki yavo utsodo amuka ya mahakama ya ndo ikabaka mahakama ya joka ya hukumu ya Ahmad Agazo ranzi ikabaka mahakama ya joka ya hukumu ya wa muslimu ranzi ikabaka mahakama ya joka ya hukumu ya wa Fahad Mwanze yauliliwa dahu hauliliwa harima tere ya mburu hakauona mburu harima wakati wa furaha heni mwanadamu watwania wansi yenda biyo harima wakati hamada ula hende hafurahi hajibiwe roho ya hahe hakamkina hivu harima daraja ya musnadi yokaya tiyeshime ishime sha Fahad Mwanze harendwa hadziwa ni mrindi timru yokaya malfetori wondo la bahala wayaje ambe abirilie ye amani ya hemana nti watujoja mrubala au wala mru Somali hajabala haprofite hatambaza ile taifa la Komoro haja hawamana nti supporteri ya haja ya toaze mali zahe yaje la'allaka yambe yaje aone ya support ekipu ya Komoro sola hafanywa zila ikawa kama rijo karia ono dhamana wanza wa maudu wakaja na wanza wa maudu wambe urenge Komori ibanu hakika Mungu mrenge mara ya Komori ngamwarendao hama banu nganyina kirimisinga mrao au banu nganyina je banu ngamtabusao wananti banu hafili habanu emananti ngamrao yani inde heli mtabusao emananti ala kulli hal singabo si wasa yarjo subutiri zambe ukangaramba ukakarti vanuri wanilie mrende arenge pouvoir ngarzambao kanga bandu alovanu wana onrendo arenge pouvoir sitsile heliyo shatongar lovanu de tama he Komori abo yare hananti etama ya sahu mvuvuni ritsoju wandini ijo he yabo etanda juu wandu one dara bo yavuriwa shaif funyaria isiswa mvuvuni itsafadilwa ne huvu irengwa ni hadile tamahe Komori sonti piende manari lovanu ili rishemeze ebenge ikanga bwa juja banu wadu amba ntuza baba banu namdaili wandu hanyu ngarumambia one bende tofauti ya wandu na wandu
sikarsi vanori wanilie mndu ni Asumani ni Abudu ni Ulaya ni Msumbiji onsa mfukarsi vanu hizo ngasi vanu he tama he Komori ya yare hanansi yasi swaho mvuvuni watota ma ya wana hatu kwa jambu wa juu hatu eka umwendo da unu maisha mshinze he Komori nga joka duende lazinye na kabila nusuwe kansuere ni hononsi ngone welole hata welala wehifahanro ngwendi hatabu ya upeu na nzaya na hiza shiwareme harmwe majaufu ya moya hao kabati mzima hata raia utona mbara ya dunia na mjube harmaze nzia za he Komori kamili mone majera mabavu hele mabavu yao yende hao yuso jana wono pia wakaunjia harmwe majera yao wereme walele maamano kama wakatayari watu wanguze roho sababu de madhalimu makatiliana zeno zilazisa bwana Usman ardi hamia wardi wakanti waremi hononti ngoni hata nilafuri hapa libigo tishabonti mtu ameni okayangu alionao wali au bada ngwaliona au besho ngwalionao shaka watu nikahuba hokaizi gobo zisawa zili hata ziwatoa aniziwacha azuwi vanu botia igobo kaziti wachota maani wala wehudu wachota maani wale mbaireo nyama nge uwa mnanyoshi kilo nyama kawe ono kushindo hulu kilo nyama kuya jwamba nkuhu hata ila mfamanga yaka ujuswa zembuwa Mtuamini okaya ngwa yona oika ngwa yona waju endelambiyo okasho de shere oshajukarishe makathirlo na ya hata mtuamini okale juangali walao lokali dore mazetoli eni ajoka yange nambanya mamba banu baada kabati mwenje yaikaze balafanye mtando Mtuamini okata lejwa wilo ngali rifa hiyo harma daraja yukaya hamande heli jana watuka wenezwa mwenje harma Komori hatu noe Komori kejanda henezwa mwenje no wajaza hatu waunruze tartibu zokaya wadoaniha ezireozila harma zema gaba ya toli lejwa lika urifai leunga rifa hiyo e dunia Otepa mon frère Chamwin. Le juanga li fayo e dunia. Le nika onru mwenje. Le nika onru. Heina aina nao. Jana ika uru li faye Komori. Haukayari dorengezi reozila. Reani harumwe magabatoli rehila michando. Hataba ntu amini yokale jua ilo. Ngali fayo limania wa Komori. Ntu amini yokaya joka nambaireo. Haiti ya ho congelateur. Umwenja urengwa hajohunda furswa yukaya ya urenge Ustadh Mustafa nguna unike kheri na baraka arawereze fame inshallah msuamini yukaya hajonji huba yarenge emitando enyamaila yaikaze ili yafanye mtando emwanansi yale vengele furi hapa ngalitisha ubonti abwe mwana ntia isata maya ya kanti en 2023 akanti en 2024 yalole yao kayangwa onawe hele majera warizingiiza Dar es Salaam na imo wapuangao mbeli yokaya waheho mwezini si wa Komori ngarsi ureje idingoni no sijiniha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun unumsida mziro ikao Komori ngi onade mwalone uoni na doktori yukaya jana ukaishi ya Dr. Sedabudu nguna mlepeza umuri aborilo mnungu hakaya elmarufu yabo daene mafundi wan uzungu hashindi haelewa daraja yukaya vanu mrujibali harma daraja fulani experience ya kanio hamwaye doktor leo wasuli daraja ukaya ya mabani hatu ngwaji wasulisho daraja ukangona gradi au ngona daraja samahani ngona daraja ya utobibu fulani wanahau fulani
hena usikunga tsingutoa doktora ho masiwani doktora iyo doktora zokazirejeze mwanansi dingoni badala yokaende mbele. Amin inshallah hohanza ha Mwenyezi Mungu. Ebenge sirengeshwa bahisho haku ni njia nirongoze mwanansi heze daraja arizio nao umbabahanu mwanansi yataua yajiwasilishe neheli idhamana wa siasa haswa ta idhamana wa siasa ulo kinyume leo neaizi ya peu ya Bwana Asumani Bampingo. Bwana Asumani Bampingo ilokali jalaho mbinguni la jivuriza na mrejeza zetarehiza Asumani harima mpango ya kadaena mustadurani wakayahula pale du peuple bahi Asumani hakao anzarenge foto mustadurani hende ngwanzo mtsengele Asumani hamremme Bampingo abahe ola mlobi ola mustadurani hamremme Bampingo abondo mbaba nule Bampingo la kahuja hama watoto watiti wapaonde wala kuli hali ariola mru yamba perezida wa dola na mru yamba perezida wahe le mrabaje wakala ala kuli hali zonde zalingana nao pia kafu hatuana hatu kwa tuzifanya hizo kadora ko palameri nora ntsantaliana ono nofanya hizo hata aba hizo kazitsi abo wana hatu hizo zentsabo watsabu hao ngwatsunguka ntsoda honi wakana ze jwe zinu waone dunia wakava nuwaredejo warengeze telefoni lelala salamu tukufu bolt ono wana hatu hizo aba zentsabo waloni hizo dazinu watsunkava nuwa tsabu waumbiwa regarde la base non attends tiens waumbiwa wahanso wana wakajumo wanaswihi no watwaliza reka ya dedini reka de dunia wakati wana walo malahon Asumani ngwendo njile harmatengwe dunia umangaliao yaliofanyana tarahamfu hama mwanadamu yatabu hautotoni ala kuli hali ularo la mrulo na image yoka yemru ya daraja amba ariola mru yaka uruma esis Afrika ha ebenge zebetizi nazidoka serieux ni wanadamu ikao ngamwambao ngamwanao naezi ya peu ilo homasiwane ala kulli hal narifali kinongo za msinadi kaya zinumfanyao landa yende mwinyo amukakabana mzaha wa dingoni na hizo mfanyao vanunga mfanyao mzaha wa dingoni zende ndongo mzifanyao vanu ukayanga mjuao ukaya komori kauti mahakama wakati ndeni yoka mlate wakati yoka mwambega mbalau plenty mwende mashtaki owandu waono abaini wakati nga mfanyoze senario hizo vanu nga mwanzo mribehenda ala kulli hali vanu nyinyi nga mwanzo mribehenda vanu nga mtsonza mbale mwana mkomori atokar male buru kutili no hatandi badala ukaza nwanzike serie emaranya ngebido emaranya wa mdunguni kamna ujwa mle ahadi ukamjwa mfanya kampani wasionzi yani wakaonanyi emaranya wa mdunguni hokama katizeno washeka mwashila shajiri muone emaranya ukawadhubu mwenzi yani zala tamdoho mamgula mniki khairi ba inshallah yende daraja makamaiti wa ulwa wafu nguna wasamihi hawonti pia wandu wa ulaya ne makafiri makatili ya lokomori safari ya leo Mwenyezi Mungu na wasamihi ya walaze vema
ranza hukuma ya duniani hata mungu wafanze nozila warengeze ndo watu mashishione ngari aminio kanga jo hasilibo kavajoho ya bundu mbavanu kangwa jo uremwa waelewe adhabu ya dunia ya akhira hoka ya duniani ngamuyo naona ndoka Mwenyezi Mungu haswalitisha wanansi mapatrioti ngwa bajinio ze tabu nziro mzifanya kazi tsubanda haya dunia pia ngwa mjuao dunia pia ngwa mjuao ni ze tabia nziro mzifanyao amjujua ukaya onu waeshio heko mori ngojwele ukaya ngojujabanu wado fedhehi ukangwa rambua ukaya ni makati jo wasuli har madaraja ukaya mwanansi yajiwasulishe har madaraja ukaya yabadili zanozinu zemali za hekomori ngazi jo ufaye mwana mkomori uko tondaru wasule daraja hiyo yonde maana wataonru sanjeni salamu wa mshangu Fatuma yonde maana wataonru sanjeni harmaye daraja ukale sanje waritia ngwaribi hao ngaribi hao ne masaga shawardi warenge ma opposition wanda wo ma opposant wa regime wa profite wo warewaje ili wakati watodorenga asumani ngarjo karenge haram ngiyabo nguli waheze mali za hatu asumani ngarjo ngiyabo haram ngiyabo ngurengo ze mali za hatu yefaidishe ze family mwana mkomori yere hanansi yere ngantsebe za ntole yere vuriza ja merci leo tsiono wafanywa pibu bwana asumani ambo kaya ngarjuka na ntole botumuju aibu yanyu yoka yabo leo bwana asumani abarjuka na mwenje botumuju aibu yanyu dunia wao ngwaelewa daraja ukaya ni wakahurumia mwenje wajua ngwanzo wayo unde daraja ukawarume mwenje wa miro heni wakati ngavo evolution nyinyi na mtsobaki daraja ukaya evolution mjoka hiyo na tumu hata tumu riwasuli tumu mwambe ya ribala sawa ono riwasuli tumu mwambe aribala ngarjoni kwa mwenje ono aribala ngarjo entole ya gizio jerle botumuju ngamjo na mjusa mjo ulara linga hata kaujo shida ya yule dunia connexion iwasuli daraja ukaya satimudu mnguna unike khairi baho inshallah iwasuli daraja ukaya ngiyo sawane majionwa nao heni mbabanu mraliyo ngukona connexion mbungu ko narali ngavi komori hashili haka na connexion yonde maisha ya songa kana ujua msailihe ha connexion kamjwezi lo harma dunia no abo maisha ya msasanyiwa zindenza ungono mwanadamu hakaula ya hauno raha ngami hundao ni jonjo nrumie wifi na ntsirumia ngamtsorumia connexion hangu ya telefone shaizi nsikitisha ngono mwanadamu ule ulaya haono nusu ya raha hadado puse wandolo maswani kana mtono ya sharmaza mizeri hizo nyina roho za peu wallahi bilahi nyondo wa peu eni ulio hombani henyosh ulo maswani hula laalla ka walo wenji ila termu ya shikomori volange hombana heonya ikale wada bwana 20 euro au hada bwana salary ya 50 euro hajaba nungura biho no la pizza wandu no ne wandu yombe sengar jombo ka balambe se hula ndo gori ni hula da poatilo harma le gori la simai watu wana watu hishia shawe mwanadamu haja ufanyo hazi unda omali yinjana waziri ambao unge waziri yinjana director ambao unge director rauti na kartasi raulo na kartasi ngavo mwenye kama mwanadamu yashina unde yatapali unde mapesa
umala nirlohun halafunga mrema ukote mafavalu ala warenge komori wa isijini no awema na wenji wafa umubarini wa wafa uhemaisha madziro yarema mwananzi ukonta fikiri hata warenge ila hafani yakaniyo dhahabu yabidike hafani ledongo labidilike hafani harenge hozu yardia tante baka valanguto renge andia hulema emauti kabla renge nipashe kosa kawasa huenda na waswili huenda niketi waswili bali wala na madezo mbuzi ona de mwaka nao komrulo na dezo vahano mbungu uzole kola mbuzi ya kanilo ya bidia kenilo vala litselesa hata waswili darajoka ya kena mfure wa mbuzi yo ekonomia daho mbungu uzo no bora ya jo ya chawe eka ngubiro libi ola mwendo wa bireimu hata no watota njiar mwe dunia waone kangwa jumura vimeyuere kweza hata kweza mwanansi ulio harmwe diaspora wajua sulisha ne falsafa wajua sulisha ne falsafa yokaya falsafa uloniyo doure makotsi shedhi haka zetabunziro zilo masiwani Mwenyezi Mungu uono bwana El Paso nguna unike khair inshallah on Mwenyezi Mungu uono hokale oriwa sudi daraja umbabanu rilio dunia pia irede hajajanza ngaritingu uone dunia wazi awe komori zenkudi zilio harme komori karna ujwari uone kangiona hafu na abungiona nkudi on yonde makaulu na kamuhimu ni yafanye makatiano kaitsoka ya makaulu yao sinjia tabakaulu ikao kaljalinga na nilambe harma zenona kauzamba banu ngamzita shosama kaitsoka ya makaulu yao yani wasuli shahula mahala na kanzani wasuli wonde usaidizi wa Mwenyezi Mungu evenge kabati mahaba mahuyu harmo hayati unu hamande mahabari lonayo ne komori yenu ranguta sina mtana na jione hotoramfia ne komori omwenje unu uto uriba emato radiwa za legori ne shahidza shilo masiwane ngaranza umauduri swalitisha wana hatu wajewa masiwani karna ujwaru wa bale ujahar mahiza ukiawaru wa swalitisha ne masiwa c'est impossible skwa juzi sila urenga mwana ma aeroport sila wahazine na kabula ili nivire nirenge mwana ma uhadunga nemna mwana mtiti wahahe wanahawalo masiwani bahi hata junjugari namba abu soba wakawahawa hale handi so nifanyili ya mze bila bala eshu mangishora linga bishu mashafer sisi bosoba efil de feringi ora linga voyage mtsangangi ora linga bosoba bedi tsidoka na nzaya mtolo denga nzaya ko ya jwambe mwana yabungari solitisha wanarendera wahansi umwenjo todo rengwe mwana hatodo shemeza yabo ngarisolitisha wanarendera rawangamize wabambaze ukawatsidore Jehova siwane sisirizo ya shawana wanukwa na uzi wanu wazalo wa mwenjeni nyinde madui hana sumani nyorulo hamwe diaspora mrema okoti oti hinrulo masiwani hula mwamba obalala viebel komoringe ndao komorize no piangazi tout va bien wallahi bila shariro na wasumani oiko emana rimvumba utravalo horme manyahuli hatu sumani sajo kange avala habu society ha hesindo vya jomjarmo society ha ngi harmo society ha daula hukange harmo manyahuli hatu nguyende sona ingarjo mambia kangu yende sona joka wanyonga na he ngarjoka mwenji ngamrenga uka ngamkonta harmo manyahuli hatu munde mali munde mapato ngamlelaone ilu de mana ukayanga mjoba numwe ritoza adabu no ritembelea ngarjo wasuri daraje ukaya matembele omritembele yao ngarjo honana nakatir jona na hamato ngamjujwe wanzo komori dobi wenji ngamro hao mweja munu
Mwone hele dunia. Artorengeza ya aeroport. Gamjeo harmaza aeroport za dunia. Mona wahedi ani wanadamu wafanyo daraja ukaya mrenda bala ulanda wafuni mjila manga. Mrendo harma aeroport mrajivi wa ambapanu wansija harmansi. Kumori hatungesi jini wao no hata wafuni mji. Lisijini wa daraja bahe mwana wana bioka boswa ba sabuye pare ya itana mjini wasuli haha ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hala kuli hali uondo uso heko mwari halafu abunga babu hao mndu wandu wajabanu wadore maadui wao rijoka ya ukwati vale ukaya ngwa fanyo hazi ya msiri shangware ngongwa jili wao milioni na milioni kajaporo shaka waziringe na riere na bosishi ya kai mafundi ngona riere kajaporo shaka director fulani nge na riere ulibo milioni na milioni na sihishi yaka namone ngwa unzo tartibu kawa do hamu maimanansi ngwa renga oza vinyeti izo nezabidi zifanya trete ya henzi ya hiyo le duka hilo katuuliza nduwenji bala Lukmani wananyasi wa ulawa hifa bala ngwa droge majeshi yala wala kwa tuka wao abo zila robo mbili wandu wala wahuzi wao ani wali wao wende daraja waliwa ngutodaro mhono arenge wandu wala ngwa droge wao wadhubo mijini hatu wa hunta kafa horejei ngwanzo warejei mbavi ngwanzo warejei mbavi zero honge wado jinasidia even ngeri wasuli daraja ukaya leo umbabanda wasuliva emanansi yaelewa falsafa mshinzi ne barnamaji mshinzi tuvaula ne barnamaji mshinzi ya kinansi leo ngono wandu waja wadore na wandu koti harma daraja yokaya wandu wao waji wasulisha daraja yokaya ngwao nawe ezijirio harima zenzi ya zilokomora zenzi hizo ngizo zisima vinyeti hizo ndezabidi ziwasuli daraja zendeza angalie zenzi ya eni mahala huabidi uredeje hulekeziwa karisina nzia zinji rangu ne mkolo hata vanule fulo wazima ngwarenga vinyeti radi zui kumenaya mela hangu tsoiti lilivi ila 2019 rangu bala badana kumenyelewa ne mekanise ola tiwa hitsi fanye vinyeti hiyo radi zui kumena na zina ne bala mfikiri bala ndeheli hiyo kantoshela naye bala mtoka uredaje nendena wabe ngwajola liba bango ni kiyama ni zungule moroni tilivi moroni tizungula moroni tihabani bala le garlali to sangama ni no hangama ni no redaje hata au mwisabala da halafu hizo ngweshio leo uwacho ai ambao usukani wa masiwa ulalo wakati okaye mnambeha haja yakayo hanga waja wahabili kana uliba vinyeti zilanda abo maudunga mjona wongwa jordi wado fushiana wala ngujo parwende ani kwa lepato wardi wasema mmonziani wala wonti pia wala wacho ai munuze zenandamano riyafanya ulaya zonde ze sendika wondu wari unjili yao maudu amjo fanya mna live amjoke ukarma bunjilio rijoka henda damina ananyasi wazungu rendera pange namna ajerjo kaurudi rijuseze movement za hatu arma daraja ridailie ya mwananti wakati njo wasuli ya warma 18 ringa mjonja arma mna live eni ujisante kange muhimu yoka yaje na ajerdu ngane rederke ya ebenge leo esendika yahe usukani wa masiwa
ngwasubuto waje wango kaya leo mtilibe vinyeti leo kaenda zinda yinu zenze nwaondo ajokarudi wafanya zikuru ono wasise wanonziani ili waunda iyo uzingara vanu wavuru ili waparwani kwawe mapato ono wahada wanansi wadora vise mwanansi zemali zenda zerengwa zetulo maboshoni kweza hata kweza mwanansi hujilele fenya shayomba banda wasulibana richa rirundu mwe mwanansi ngarijo ure mwazi sonko hata shakar na ujwarire nse mwanansi jao yufori mrumru mwe yaji wasulishe daraja ukaya yaramaizi yaelewe yarambuwe rijo wasuli hula malaranzorede wasuli hula malaranzorede dukari juherda ilele toifa linu haukweli kena ukiriri lile hauchwai dukari lida ili haukweli na amani zibadili kama ujwaru toka harmwe mwazungu sohoi ale okuru ngarifanya mastaka wae kuru ale ngarifanya jau ngarisasibiliza ngarinja ho armaze region leo ngarenda ora fenda mwanansi njamfanya kampani ya mwezi wanansi muono kawa kauduba mwanziani wende hata waulwa wafu ivana mkaulida msensibilize namna jekatsi dehedila alafu banga mrende bako aso point kale unga mjoka udi mrende wachwai garjo mtanye nasumani garmambiaoni hawallahi billah na mjoka vansi kartona nasumani ngari wanaone system ya pewinu ya rengwa banu ranyira wala marenga banu marengana wana ngarara banu mtsingoriro harabanu rirende masokorobwe ono mtsingori sokota banu mwerenga mweri bihanya mweri rakirimisi na nitendo na tijizindini on hadini ya Mungu Yusufu mimi sishanje hangu tiremenore mata madam harenge mata ngera ka ushidarunde tartibu hata ukapala memtsomba bala bana Usmani hapa wala wandu wajawani rede jawana wandenge ile konti ya hangu ilirsi jodo ambazinu inunde mana na haja leo ritabaruku mbaba ebenge amwesaiye nioneka ngamjoshindani tiemna ajimwa Mustafa Said Chekiwan ay Mustafa Darus Samhan ari wasuli daraja ukaya rishara imbavi bawla ndimze harmale majimbo ya watoni haswatan nge wakati ula nizie live yangu la famille Hauba kaflangu harmazin sanansa walilinde mbafaja katumbiza ya lala wako jihisi waote wasisi zwandora dekashane mwana mudole ya iwonaka kazinya matangalale kufukala jauka na tika wema etoribu ya ningulembo yeri oketi hu yeli dujana matos mahaleka wolinganisa zetwadi ya embos Kapja paroka mkume mudu Andui wangu chile mkudu Ganguzo aranga urenge vuna Wazo tindo wazi jokwe sama uhudu Aumba kaplangu hamaze sanasa Wanilinde mafaja kafumiza ya lala Wako jihisi waote wasisi zwandola Lekashirone mwana Kataba wangu na shetan Uti mtenham de ikra ilalam
Abiwa manadam, simanadam, ekati gedi ngobi nadam go, jajo si sadam. Mrondo wachi eduna tam today ya fashion de ya fi wali kotabi, mura joy hoyala, sujo sabar mari. Tifemli liba bomi kula mwa, ndale kwe maro, idala la hangla dunia nile sala kamili. Kalina utara hane jana kadondabne jirani, ahiro wakatko nobi mahasa ya shawizani. Itombani deziwe shimalaji kadachede wahi fazu shetwani. Hoka shumbe shede kinyume mfaumejo hadisi ya zamani. Amba kaplanguha harmazen tananta. Wako jihisi waote wasisi zwandola. Yekashiwa ne mwana. Bon, la famille. And now, time for a break. Bon, la famille. Wenge atampakanda hapo. Arjona na harma zipindi zinwaji. Timsalimu salama. Wassalamu alaikum.